Orutayo rw'umureberezi w'ubureberezi bwa Ankole Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesugwa yarutandikiraho ishomero rya Nyakayejo Secondary School aho yakirwa mukuru w'ishomero abanyabukiko abashomesa hamwe n'abandi omukitinisa kingi kandi yagamba nabeji. Some of you there are things you want badly. You see someone with a phone, you say I also need a phone. A phone can be the source of being quenched. Be very careful. Some of you see, sometimes I get troubled, even in border na wata nikakwemera ka secondary mazima na wata nikakutensa. That lady, that girl, we had married her and they offered her posthumous degree of Makerere. That's when I said, it sounds to know God. How I pray, my little girls and boys, choose to know God, be focused, be satisfied with the little that you have, know what you want in life. Umureberezi yahiga abashomesa okushomesa bino mwete no kukunda okureba ngo abeji bahika kurungi. Abashomesa mushomese gene muza kurya n'umunuruwa. Abana mushome nimuza gukora kunuruwa. Kakubayiziraha abana bitu bajya kuhindurwa mu moyo kandi na nemfe egake yongera nka 2019 kwiyataya iraha tukaraga abana batanu twakora first grade 12. Umureberezi yagumiza muyazana haburisa bwa Nyakayejo Church of Uganda aho yatomukona habaronde barukwika 551. Kamari n'umwana wa Ogu, kamari n'umwana wa Ogu, kamari n'umwana wa Ogu nakwehereza ebindi naza kubikora kikwetenga kutama amandi gawe mingi girango ndiyaha Yesu onkozese onyebembere onsinguze aho naho yahumuka n'ukira yaba n'ubushuma yaba n'ubwangani yaba n'ituma yaba n'uburogi yaba byona narutambira kandi ekikuru munonga kwa kuriyo kubura ekigambo cyarahanga kandi no kuhamya abakristayo nambwene burisa bwa Nyakayejo zobere bwayongera kujanjara no kukanya ahabo kuba mureberezi witu umukundu yataba abakristayo 251 nahabwe cyo hato mbaro gw'abakristayo abijwire ababatiziwe kandi ababatebwaho kimasangwe imigenzo ye kandi sakaramenti 2 twayongerwa abakristayo 200. Umugandi banye n'amakabara kwika munana okuruguma burisa bwa rw'imiyenje Church of Uganda mu district ya Rwampara bataye bumukigombe cyabanye n'amaka echa Fathers Union kandi ababasha gukora ebegesibwe hamwe no kubuziyengeri ya mukama. Nikutasa kama mukuru cha Fathers Union umuwezi wa Ankole mukarisa ya Uganda na tatitwe y'umwana n'umugore. Band abazum kigombe cya banye n'amaka narishibisha amaka babari n'abashija 8 bunye ntandi kubakomera kuko nanagambira umukanisa ni kugenda bakashyikiriza bigenderwa birya certificate zitu isumushija wataye umuciro cya Fathers Union bishimye kuba nakora kandi cyo kwirukayo no kuburengeriya mukama. Reverend Canon John Murindabigwi owayibembera okushaboku yahigabanye n'amakaba okwetantara ubutabangu bwo mu makubutekere musheke. Abana kuba kushoba nabwe kayone shoba ntabwo cyariho ubujunanizo bwa eka kugira ngo kwatanisize hamwe yona igira ubujunanizo konkor kugebembera kugira munongo ni nyineka kureba ngo mushija yayemerera mukaye kandi abana yatubamanya ngo ayino bushomozi umukaye twatungo bukorogo nito twaza kurugaha twaburengeri twabura abagenzi bita batakatahirwe twabahiga bija nabo batahirwe mu kibene cye cyabanye n'amaka kandi bijura amani n'ubukristayo kandi rizoba nataho mu kigombe cya banye n'amaka inga Fathers Union nimburanye n'amashemerwa abo kushanga mbetero utatahamu kunkana amahatu mushimiguza amusingi bwo korera eka yanje nda Aidan Bataringaya hamwe na Susan Charsima.